پشتی خباتک دوردریش جا آمادکاری و هولدانان کنفرانسا پیکاتین با کور و روجلات سوریه دی 24 ساعتین پیشتا دیل باجار حسکی ورل درخستن. کنفرانس بدروش ما به هفرش بو رنگی کو یکی دیاما خورد بکه او شریکاتیه که کو پیش روژ ما آوا بکه دیل درخستن. دنیزی 400 دلگه جی پیکاتین با کور و روجلات سوریه بشتار ببن. لسر مجاری اندام کمیته آمادکار کنفرانسا پیکاتین با کور و روجلات سوریه حکمت حبیب جروج آواتی ویر بحث آرمانجا سرکه یا کنفرانسی کره. مبادرة مجتمعية من مكونات شمال وشرق سوريا تم بإنسياتيفك جواكي جي بيكاتين باكور أوروجالات سوريا كوميتايك أمادكار جبو كونفرانسا بيكاتين باكور أوروجالات سوريا يكو سباتيل دارخستن هات أشكارا كرين آرمان جوی کنفرانسی اوکو امدنگی حمو پیکاتین لسروی اردنیگاری جیان دکن بلند بکن و نشان بدن که اف پیکاته جبو برجواندیا سوریه کار دکن و پروژه کوانیا دموکراتیک هیا. هر وهاج مافی وان پیکاتایانه که خود نوا پرگالک آزاد و دستورک وک هفته ببینن. وفق دستور يكتبه كل السوريين ويحافظ على حقوق كل المكونات. هذه الناس حكمت حبيب دازانين كو وي بيكاتين جوداج دفرندن ان سوريجي وكميفان بشتاري كونفرانسي بن. هناك ضيوف أيضا من مناطق أخرى من سوريا ومكونات سوريا ربما ينضم. ده قدرك ميفان دفرندن ان سوريا ده كونفرانسي دا بشدار ببن. هنجوان دي اماده ببن و هنجي دي بريا برنامه زوم ام برنامه دن تبليمه ببن. اولاتين سورينا و في كونفرانسي وكا بنگا هالدار خستنا كونفرانسك نتويج خورا دبينن ليش بوما اف كونفرانس جبو خورد كرنا تيكيليان و يكرنا نيريني دناف برا بيكاتين سوري دايا من أجل رص الصفوف وترسيخ الوحدة الوطنية بين مكونات السورية. جدس بيكا حزيرانا بوريفا آمادكاريين لدارخستنا كونفرانسي تيكرين ليبلي بويرين داويين لپراوي او سويداي او مجول بوناري و بريا خوسر بداينا آلي كاريه جوان دوران را بو سدم كو كونفرانس ورا بپاش خستن.